Na Gradiškoj konferenciji beba, koja je održana na ljetnoj pozornici Zavičajnog muzeja Gradiška, roditelji su prijavili 102 bebe uzrasta do godinu dana. Za članove tročlanog predsjedništva izabrani su Nastasija Vrhovac, najmlađa registrovana beba rođena 12. juna ove godine, Nađa Aralica, najstarija registrovana beba rođena 30. juna prošle godine i beba sa najviše braće i sestara Milan Lukić. Mi smo porodica Garić, ovo je Maksim, Staša, imamo još Kostu i Irinu, 4 djece. Posljednji su došli blizanci. Posljednji blizanci, oni imaju 5 mjeseci, najstarija curica ima 5 godina, ona ima 4 godine, pa sad je malo naporno, ali je i lijepo isto tako. Sasvim uredno. Danijela Ratković-Romić, ima 3, Novak, Kalina i Magdalena. Pa, za sad ove naše uslove, 3 djece, ja mislim da je sasvim solidno. Ko može i hoće više, valja normalno. Što više djece, to je bolje. Nađa Aralica, a ja se zovem Irena Aralica. Treba mnogo djece i mnogo svega i lijepo je ovako neka organizacija i nešto ovako da se spremi za naše mališane. Zamjenica gradonačelnika Gradiške Dragana Ilić najstarijoj i najmlađoj bebi uručila je novčane nagrade u iznosu od po 250 maraka, dok je beba sa najviše braće i sestara dobila nagradu od 300 maraka. Evo, ja sam izuzetno sretna danas što vidimo ovoliko djece da naš grad ima, jer znamo da na njima počiva sve. Grad koji nema djece je mrtav grad. Gradska uprava nastoji i kroz ovu konferenciju beba da promoviše pronatalitetnu politiku i roditeljstvo, porodicu kao stup društva ovom konferencijom beba, ali isto tako i brojnim aktivnostima kao što su poklon čestitka prvorođenoj bebi u novoj godini, poklon čestitka svakoj novorođenoj bebi, zatim pomaže udruženja sa 4 i više djece. Isto tako vrlo bitan segment u današnje vrijeme jeste i pomaganje vantjelesne oplodnje za one parove koji se ne mogu ostvariti prirodnim putem kao roditelji. Gradska uprava izdvaja 5000 maraka za ljude koji naravno ispune kriterije za to, s tim da razmišljamo i o smanjenju kriterija, to jest da pomognemo što više parova da se ostvare kao roditelji.